гостей просим спуститься вниз. Уважаемые гости, просим всех спуститься вниз. Навеки вписан в летопись побед великий подвиг нашего народа. Бесценна память тех далеких лет, и бережно ее шлифуют годы. Что может с этой памятью сравниться, наполовину века прошагав вперед? Мы открываем новую страницу. Вас приглашаем мы в военный год. Уважаемые жители Нюрбинского района, сегодня мы собрались на этом святом месте, чтобы отдать дань уважения всем, кто ценит свою жизнь, заплатил за наше счастливое будущее.
Война постепенно уходит в прошлое, становится лишь страницей истории. Прошли десятилетия, пройдут века, десятки веков, а она, всеобъемлющая народная память, будет так же свежа, как свежи неувядающие цветы на братских могилах, и так же вечна, как вечен огонь, зажженный Родиной у подножия обелиска, венчающий воинскую славу ее известных и неизвестных солдат, ее верных и доблестных защитников. Сағасалларда қанмақан нәтибедері. Кинелер тұғылдақтарынан, тұйкун ұтатчыларынан, садабыллақ сәлейіттерінен атыр бұттыра. Қорсун саллаттар албанаттары әдірітчікка еннігіден дағаны қолымыр болылды. Ие дойдуну мұңыра соқтаптырға сұлус болан ынырадыр оқтыра. Я не была на войне. Я видела небо, усеянное звездами бессмертия. У каждого, ушедшего из жизни, была своя заветная звезда. Спасибо им за то, что видим звезды. Спасибо им за то, что видим небо. От имени сегодняшних живущих, от каждого, кто не был на войне. В память о тех, кто сложил голову на фронтах Великой Отечественной войны, и всех тех, кто ушел от нас, не дожив до этой даты, объявляется минута молчания. Күнді бар жаммут. Тыл берелері Нюрба района, муниципальный район, Ағабалығар Алексей Михайлович Иннокентьевка. Дорогие жители города Нюрба, уважаемые гости, уважаемые наши ветераны тыла, дети войны, наши юные друзья. Сегодня вся наша огромная страна присоединяется к акции «Свеча памяти». Завтра мы будем праздновать великий праздник, праздник Победы над фашистской Германией. 77 лет тому назад советские войска водрузили флаг победы над Рейхстагом. Сегодня, 2 часа дня, мы в здании администрации района водрузили знамя победы 150-й ордена Кутузова второй степени Идрисской стрелковой дивизии. Сегодня мы почтили память павших на полях сражения, возложили венки, цветы памятникам нашим 2 героям Советского Союза, Николаю Чусовскому и Николаю Кудряшову. От нашего района в 1941 году выехали сражаться за Родину более 2500 человек. 1600 человек не вернулись с поля сражений. 900 наших земляков были награждены орденами и медалями.
И сегодня мы даем, чтим память впавшим в полях сражений, павшим в тылу от холода, от голода. Немецкие фашисты просчитали перед войной все. И техническое вооружение, и количество солдат, матросов тогдашней советской армии. Но они не просчитали дух воина нашего, не просчитали дух тружеников тыла, которые 24 часа стояли у станков, работали на поле. И наши деды, бабушки, отцы и матери в то время подростки наравне со взрослыми работали здесь, в полях, в колхозах. И сегодня мы должны, нюрбинцы, чтить память всех, кто не вернулся с войны. Должны чтить всех и тружеников тыла, которые не дожили до этих дней. Мы, нюрбинцы, должны гордиться, что мы имеем двух героев Советского Союза. И наше поколение теперешнее, мы должны благодарны, что мы живем под чистым небом, что нас греет солнце, наши дети учатся, развиваются, наша республика, район развивается стремительно. Сегодня западные страны в угоду Украине, нацистам, объявили нам санкцию экономическую, юридическую и военную. Но мы должны противостоять к этому. Мы должны сплотиться вокруг нашего президента Владимира Путина, сплотиться вокруг нашего Ильдархана Алексея Сергеевича Николаева и дать отпор вот этим украинцам-нацистам. Үйді дұлақтарым, өтігманны ағам хаста жоным сәрген тыл ветеранлара, сери сылын оғылара күнді оғылар бұд. Бүгін бігі қазбетті маннам кәлбеткеғі. Қазбетті тиені кәлі тығына тарибатақ дета ден соқ. Ол ей манна кәлбет жон сериге баран оқты бұд, аймақтар бұд. Биһиги тылга үлеләбит, ол гына мора бүкүнгә тибәдә, биһиге бәләр бит, әһәләр бит. Кос әһәләр бит, бәләр бит устарга. Бүген өйдә биндүк күмәчи уматыкта. Биһиге нөмбалар кет тустак бит. Биһиге 2 хемеске үзгә байда. Киниләр 2 сери толонлыга. Корсундук серилә әгәннәр. Биттері батальону командалы хыджан, биттері зуоду командалы хыджан, территон толону бар. Николай Петрович Кудряшов хүрпекке хааган, темеске жүзгүрөйе болар. Николай Чусовской көшеттен төрүттә, ағам бастакыннан, темеске бойыннан, неме селеліктен бит, солдат бұхыттан білдер. Биһиги кен туттабыт, сақалардан соғотоқ, биһиги бир дөйдулақпыт, малжағарттан Федосей Донской Рестаққа сурыпыта, биһиги сақа хериттә хыджабытте. Бұл бүгін Рен-ТВ центральный телевидениятығар қонунларға Федосей сені, онна кыға Москва оларындар, бұл хасын өлбет полка қамабыттен передача кете көрдетілді. Бұлаға бияқа чес. Федосей Донской сені, қос сені оларындар, бұл Федосей Донской тұғынан кепсәділер. Олығы манна мұстуын бігі біліңгі көлмені едер итчаттар, бігі өтекі еспет. Бігі әхәлер бітін, әбәлер бітін, иелер бітін, ағалар бітін, қахан домны оқтар. Бұғындық білігін бігі оларар, бір емеветер кинлер үлгілері. Кинлер тұлылдақ, жылылдақ, ұлыққа сүйенлерінен, тылғы өлелен, сери қонудуға қорсынлық, әрейләхінлер, бұл білігін бігі хәтті хыл, әйлі
қалланын не olur. Ол күннен бара білеген арға дойдулар, ити арға Украина нацистерін келерге бет болатан Россия удары әлбәк санкция келдерділер. Көрі экономической, юридической онна военной. Ол күннен бара бігі президент бұд, долбыры бұд саната, хөптәк бұхарыта, бігі бары yok тұстақ бұд. Бігі хәриләғіндер олаттар бұдыр, оны қырғыттар бұдығар, күйіс өйебі болу оқтақ. Кенелер бігі тұс бұдыға сәриләғіндер. Кенелер бігі тұс бұдығар, нацистері хуақ келер, онда спецоперация кітті хатжалдар. Кенелер күйектіра ден бігеренебін, онда Каспийді Украина облағын, Ороюының басқала доқторына білген, бігі хемеліне хемелер біт, онда Донбасс, Луганскай народна хели халлаттара bu köyü знаметін тахаралар. Олейін күнді жоным бүгін бігі бары өйбітігер санабытығар жоңғытын әйелербетін, әбелербетін, әжеттербетін, ұвайдарбытын істірақтан хана тұрамын бігі бұ жүмәчі уатыны ұватан келлерге ұдықта бұл онына ұвастауы білдер еқай. Тыл берілер, корак жалтықын бағылығыр Александр Игнатьевич Ивановка. Бастығылар, бейді күлақтырым, үржеттер. Сарсын бейеқа өргөйдіқ күйі күні. Ол күні мол сарсын. Бүгін бейге ақтабыт, саныйбыт, сені талуын ғырықтыбыт бойынар бұдын. Мана тылгүлі әбіт, әхәлі бәлір бұдын. Бүгін Бұратты республикаларға бардығар бұғыт бүттеләгі болды. Сүйінен түгін жечімәчі, мүліөннен жемәчі маяр тұры. Еті барыта бейге ақтар ханыр қалдаттар бұд, тылғақты бұжандар бұдды ғыланы. Олық бұд бейена білген үшігей. Олық бұд серейті бұғық. Үшігей елі қаллан олыр бұд. Ол барыта бейге ұтықты бітірәндер біл. Кәді оны түгі бітірәндер. Күнді доғыттыр. Білеген оттар етен әр бұттарын көндік әмейе. Фашизмдағаны национализмдан дөбетнері көті қазаныр. О күндік білеген оғылттар бұд, табарыстар бұд, аймақтар бұд әмейе түбірлендер барандар ол заразар күтті мейілі әкем барандар. Бейім анна әдірі чаттар, онна Совет ветеранов болуң бұд әмей аксия орындар әбіт. Хамаглана ки халлак, саллат оны друженик. Ханлыкты генерал, ханлыкты ғаны тойын болбадақ. Саллат кені көйір, кені ұғарар, көйіні оны құтуыны. Оның ең бұл ұлықан трибуната тұның ұрағын. Акция поддержи солдаты дені. Бұқа бағаны санағат нұраңға етінде поддержкалан. Еті қатшы бары тұқым болдан бейуаттар бұтығар, бейхаллақтар бұтығар дексияға. Олар бұты шөй бар ұйдады, әйла қалланы. Келер бір яқтақтар туық үйінанна барандар. Тулуя ғытжалар. Күнді доғыттар, хасын көйі күні. Бүгін санағын күні, ақтылған күні, құрыс күні. Бүгін бейі жонда бұты санақ қайын. Чөмәчінің ватамын. Аттармандығар, ұрық қайын. Кәләні әр көйі күнін күні доғыттар. Бүгін ғымайын ағыс күнігер ақтан санан ағығын кенелері ейедойды күміс келігер күргіған күйен кәрбеттері маршаллары, адмираллары, саты қынаттақ серилері қалламытын кең моралары қарыс табыт әрер үлілері
Əvəltiliğin yüz ülenen seri culanlar sıllarıdır. İyi duyduğu erçin eben modun yüz olmuşlarıdır. Rabuşayı kolhoz tahtları bilgi dayıgabıt bulçunun olatları, kırgıtları korsun giroy oldu. Derin yiğidinen küllünün seri dolanlar oktuğu ağa bir çönlük budun. Boğrak yurtlar sınları kurtlar ile bar çekelen gösterler. Acastığında sulu bar kurtuk seri denen giybeter çönler. Kiniler bilgili gıtta emeğe yürek bıçak kurtukta seri sağanağı vot sağaktan soğuz boğulanlar Can oğlanlar gösten gelenler, evvel de ehliha geroylar, bu köyünü ağalsınlar, çok bu edin okutlar. Doğuyor, yok olayım. Memleketim. Hastagı borokot suralan ihter bine.
Kire turabın. Çektiyen kelereydi. Serikende. Bu ühüs sayının surat diyen iller iken bir de o gönder karanın tükkede çahtar yuvalar bir de kumuloy buradan oğlum siyah İzada gelmedim boğuldu soğuk soğuk yormaktan armaya kabarar gardıp bıttağın elbet giysi de soğuğa silahım seneye ede kananda kanlar vargın kanlar vargın yere koydu emanlık ebele emanlık entere sirdah siger saçı hektetin du Sürehim olakılımla elim sanam çepçeste Fıtıllar Kuru gedeyi ereyin Kuru kütüğüne Künye gönderdi Salatan Sürehim duayana Torhanna bot bereli Siyemek oluk seri diğer barangın kanna diyek dedim Oh oğlum Oğlum Oh ablam Kırıkye Kırbekke İstege İstebekke Satar bir Gılam gınıga Göneniger Oğlum gönderinde Oğlum Aramında Естерин толорундарына Оны суоллара күн жыл кибитинин сабыллыбыда Ел ханна көмүс үңуога кытыгылды бекке
Ağatın taharattıga atattaha sıppakka, kayadaydı ebetin çömpetiga, dirin kalayıga, umsulugun, seri ülbide, kayekara, bilen ettiga. Низкий заряд батареи. Меняется поколение, уходят от нас ветераны, но память вновь и вновь собирает нас у памятников, обелисков, у братских могил. Сотни траурных свечей горят сегодня в разных городах и селах. Вот и мы зажжем свечу памяти в честь тех, кто бился с врагом на фронте, кто воевал в партизанских отрядах, кто страдал в фашистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу, кто дошел до Берлина. Пусть всех нас объединит память о соотечественниках, жизнь которых унесла война. Никто не забыт, ничто
не забыто. Помним, гордимся и чтим. Уважаемые участники акции, просим всех возложить свечи памяти павшим защитникам Родины. Зажгите вечную память. Зажги свечу ты в память о погибших. Огонь святой вдруг память оживит. И вспомнишь ты людей, так жизнь любивших. И только память наша воскресит. Зажги свечу ты в память о погибших. За тех, кто жизнь свою не пощадил, за тех, кто пал, за них недолюбивших, кто беды и слез людей с собой прикрыл. Зажги свечу ты в память о погибших, и пламя наше память обожжет. Глаза солдат как кино оживших, рванувшихся в последний рассвет. Не забывай. Зажги свечу память о погибших. В душе пожги и никогда не задувай, не задувай. Мы, молодое поколение, будем всегда помнить о тех, кто бился, умер за ту счастливую жизнь, которая у нас есть. Никогда не забудем героев, никогда не забудем имена своих дедов и прадедов. Күн туропқа, ойлая қолық үйелер тұқары, седемін бұспаққа салған арын тұғығар. Вот сәрі ұмақпыт сұлыстара, ұнныл тұбатын тұғығар сердәқтік. Жолғақтық, әләқтік бүкіл сірігер ұлыруғы. Дорогие друзья, желаю вам мира и добра. Тех, кого не вернут, Господне почти. Всегда были духом героев. Боролся со злом и солдатом. Пусть Господь души спокоен. Пусть не будет им стыдно за тех, кто живет. Люди, помните, не забывайте. Вознадейся погибшим сегодня почет. Вы о них вечно помните, знайте.